Haikoni ni phai player ni West Karbi Anglong Hamret Badong LP School along non akimi lo kethan ahem kekim kasa oi foundation kangdai longle arlo ichak baksido kapar nuklapen cement kipi kipajum je laso puthak school along president pendanglo Karbi lo Charlie Asong KSA tumpen labang so ahem puthak ningkang samse chipaklang pon laso school along ka Charlie klim sumaratum phansitame school along ke pacho asang nanglene anta pipe non half yearly date penta osomar atuma phan an ki pipong thom baksi dolang kesi phirengke thengno nang thandu hamren pet phirengke Simeon Bay report news 18 report Sit down. You're doing opening 2024 nang pasiven do hot bataya lo tulong. Hong Kong matulong. La kampar kena pipin lah ya. Nang Ini nak konteran. Kelas ke? Asalan. Atau nang kente dak non 2024 ke bataya ko an lo. Non nang pasiven lerok pen bataya ko an lo ane chudulong. Dah. Kelas 6 pen, peta chok sedang. Ande no la half yearly det chulong la. Guru montu det ya. Chong lah. Chulong la. Ante guru montu prang chulong la. Chulong lu. Hongan lo. Hong Thomas lah. Kude non pining la 2000 nang kelas 7 ing ilu bupen ke hong thom wedang di chulong. waktu kelas 7 ke student bangan lo. Bangli. Bangli. Kelas 2 mata. Dua. Karbenglong arat along mate konsila cari bom CBM pendang lok dak local emisi kacing honai sang pidina terang pila pen MLA Rupsing Teron ake hai la pen MP non kivoy itu mati susar ake hai kadu ko benang tu hanta mili hin pen nang pacing lo athe dak badong rong akisung nona por na kile lama nili but committee putharbita president lo la pen dak Hobhaputi Badong LP School long ta hobhaputi ta nimit hang malo la sinili ta asap sup kasi sagdam lapen kisung namalam sipini media chatai long kebang inang law de nal tum hana pa chini ige la helo Badong LP School la bang non akimi osomar jang jelo pen kaching hon pen council pen IP albang so hem nang lelo foundation bang ta kangdai so li pu chiki si andawe jong si pini arni media tu malong nili kacik lanang ko yelam theban ni ta ningduk lo lason mage athi ko pi polo prote laso hem awang ta arni kandang pining henodak lo laso hem pote morning nang pithui pu konsela so taun eji lasi kelong ta hor bang asap na mi pichate pusi nilihin nili emi school president hoi pen nang chuning rilo la pen aku du thulang ladak school abu phutha anta master ta phang bang troxy bang nar kep ke dodim lo lage 1900 lage 1900 kali 1800 mayo 82 ana school ahem lo dak ME school lasi high school anta no anke college hita long thu lab nang po lasi ni lihin pen abang ke ladak osomar kavila pen rong rup ka chari atum habe kang burala pen council ka chari atum an ditu watching hona sar la pen itu watching hon emisi tumhan ansdani kachuning dia bangke kwaraning kan min la bang so school along ki claim la pen ke dam phusar pisara khia pot ching honduk lo nona por bangke la sinang tu manta na cheral pen nona ko mirak pen dak usumata pinian ke school jang jida lo pu konsel sol phan pa chini la pen rong rupen ching vai CM nanga chini pen la pen media hoi pen anta nanga chupiduk dun pen pinian li school ja suta nang lo foundation mang ta chok chip ta nong he nang than lo foundation na chiki si bak si du par nuk si foundation long harlong pi dum harlong ave arum avilo foundation harlong pi avilo jong si dak pen harlong si ke ter lo pote la ke avilo la so he me kang rai lo te nang li hin pen nang li tu me hin pen ko pilonon ako la sodium long bang foundation bo hai tu pami ni foundation ma ri foundation bonai thu